byose. Haleluya. Ariko rero iyo tuvuga ko twose Yesu twose byose no kuraba ibyo tuba twarose nyamukuru ari idataduha kandi tweraho bidakenewe ariko ibikenewe byose iyo rwose Yesu urose byose. Haleluya. Kandi ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi turi kumwe n'umukozi w'Imana twese hano turaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Turashobora kugira Imana Haleluya. Teriya byose yahitire gushimira Imana. Tunataka kumshukuru Mungu ile kwamba uyu mwanya ametukubalia kwa nafasi hii itabaza. Haleluya. Imana ishimiye Mungu sasa tunamshukuru kwa itaze uyu mwanya. Kwa sababu ametupa muda. Imana ishimiye nabongere na tunashukuru pia waongozi shengero na viongozi wa kanisa batwiyumviriyeko waliotusikieko bakaduha uyu mwanya wakatupa muda huu. Suko batari babishoboye kubikora si kwa sababu hawangeweza kuona kora mwaka wose ukarangira waweza kubifuza wote unaisha umwaka ukabasha kurangira wote unaisha bataduhaye uyu mwanya ariko urukundo rw'Imana lakini kwa sababu ya neema ya Mungu tunauronka tunapata muda. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kintu gushima Imana ikindi nataka kumshukuru Mungu ku munsi wa Mungu uheze siku ya Jumapili iliyopita twari kumwe namwe tuko pamoja kandi twari tutasezeye na tumepata wako milimani bila kuaga sababu munsi kumeze mu mubiri na hayo naelewa katika hali ya mwili twari tumutei wanje na sasa na mzazi wangu yarabaye alikuwa mgonjwa amatumia yuko yicikaro na tukajua kwamba ameingia hospitalini sanzwe turi ino sisi basi tunaishi huko mbele ya matambura na wiki bado tulishaanza turaduga na sisi tukapanda huko kila tuje kuraba ikintu cyamenyewe ili tutoze kuangalia mzazi aliambia hivyo. Hanyuma turabashimiye sasa twashukuru ko mwabishegeye sababu tumetuombea maze kubimenya mlipotoayo muteye yaracashe bari mu rugo na mzazi ameondoka sasa yuko nyumbani. Shimira Imana rero sasa tunashukuru icyo gikorwa Imana yabakoresheje wakati ile Mungu aliwatumia kugira ngo bashe kudukorera ili mupase kutushobora kukomera amashimana yacu Yesu nashimwe cyane. Reka rero twinjire ijambo ry'Imana kwa sasa tukigendana na Biblia zacu hata tufungue Biblia zetu tukikaa mazina na sasa tutajieleza mambo mengi kwa matuzi kwa sababu ninyi mnatufahamu abashitsi nabo batuguze izina makumbise na wageni wetu bado wamesema majina yetu bavuze izina ryacu makumbise wamesema majina yetu kulijua hivyo tulichile ijambo ry'Umwami Imana. Kwa hiyo tuingie ndani ya neno la Mungu. Jambo liboneka mu magiza ga Yesu tuganizwe na Yohana na habari njema iliyoandikwa na Yohana. Turahera igice cyawo cy'icumi Yohana sura 10 mbere ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 16 mstari wa kwanza mpaka wa 6 wa 16 wa 16 naho tuzagusoma yapo mnaanza kushika tunaweza kuandika kwa kuwezesha kusoma na tabakiza kwa kidogo kutandika kichwa cha neno tukaeleza kwa kidogo na tutawapatia msingi alipofahamu kusoma na tukiwa tumesoma tukasawe mbele data atupashe kusome hata tuombe ndugu yetu atusomee ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cyawo cy'icumi guhera ku murongo wa mbere gushika kwa 16 haranditsweho n'ukuri turababwira udaca irembo ry'urugo rw'intama ariko akubira ahandi uwo aba ari igisuma n'umwambuzi
ikuca irembo niwe mwungere w'intama. Umuteranyi w'irembo aramugurira, kandi intama zokurikira iwe, ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo akaziturutsa. Kandi iyo amaze guturutsa iziwe zose azija imbere zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe, ariko zitazi ntizimukurikira namba, zomuhunga kuko zitazi amajwi y'abanzi. Yesu abacira umugani, ariko bo ntibatahura ibyo ababwiye ibyo ari byo. Nuko Yesu yongera kubabwira ati, ni ukuri n'ukuri ndababwiye, ni jyewe irembo ry'intama. Abanyitangira imbere bose bari ibisuma n'abambuzi, ariko intama zarumviye. Ni jyewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciwe muri jyewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icanya. Igisuma ntikizana n'ikindi, atari ukwiba n'ukwica n'ugutsikiza. Nanjye jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busakuza. Ni jyewe mwungere mwiza. Umwungere mwiza yigura intama ziwe, ariko umucangero atari umwungere bwite, kandi intama atari iziwe, iyo abonye ibingira bije ati intama, agahunga. Ibingira bikazisahura bikazishwiragiza, arahunga kuko ari umucangero atababaye intama. Ni jyewe mwungere mwiza, ndazi izanje n'izanje ziranzi, nk'uko data nzi nanjye nkamumenya, kandi yigura intama zanje. Kandi mfise n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nyene birakwiye kuzija imbere. Zizokumva ijwi ryanje, hazoba umuntu umwe n'umwungere umwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Urashobora kwandika rero kwa rufatiro rwacu, ukaweza andika iko neno jambo rivuga ngo ubucuti buri hagati y'umwungere n'intama. Tunajifunza neno nasema mawasiliano yaliyokuwa kati ya mchungaji na kondoo. Ubucuti buri hagati y'umwungere n'intama, mawasiliano yaliyokuwa kati ya kondoo na mchungaji ni kibukomeza, na kile ambacho kinatuma maimarika. Ubucuti buri hagati y'umwungere n'intama, mawasiliano yaliyo kati ya mchungaji na kondoo kandi ni kibukomeza, na kile ambacho kinatuma ina imara. Haleluya. Ubucuti mawasiliano ingawa katika ujenzi tunaweza kuja kwamba ni rafiki, abantu umuntu ari hafi yawe, kwa mtu yuko karibu yako, mnaendana mnapendana, ariko kandi urukundo. Lakini sasa mapenzi hayo alikikomba kukomeza, kuna kile ambacho kinahitajika ili hiyo unaje umuntu anapendana na mtu ukaba mwumva muri abagenzi, na mnasikia kwamba mimi ni marafiki cyane muri inshuti zishite au mimi warafiki wa sana, alikikomba kukomeza ubwo bucuti bwanyu. Kuna kile ambacho kinatakiwa ili urafiki wako kuitikana, ili urafiki wenu uimarike. Ubucuti buri hagati urafiki ulio iyo mwungere ndani ya mchungaji n'intama na kondoo yake. Hicho chigwa kwamba twige wafanya basi ni funzo hiyo tunaangalia pamoja. Ubucuti buri hagati y'umwungere n'intama, mawasiliano yaliyokuwa kati ya mchungaji na kondoo. Tunataka yuko ni mwungere cyane inshuti, tunasema kwa urafiki au kwa karibu piga shika na inawafika kaja kule yawe anaenda mbali yao, tawaza kutigwa au anashikiliwa, kutigwa au anashikiliwa, mtakimona na mambo yake na mwezi unana mkaongea, mtakiteka na mambo gani au kuwasiliana kwa njia ya simu, mtakibaliana ya imanza au mtaweza kunashirikiana kwa sherehe. Imanza iwa kuzea kupanga kunetera cyangwa umubabaro, au kufanya sherehe ya huzuni au furaha, ariko munaze na huyo wasili kuko bigufatiriye mutagira gukora ikintu na kimwe, kwa kuwa majukumu mengi na nguvu nyingi, atatu napfuye hamuna
matatizo. Ubwire bigenda bikurikirana. Kwenda zinaongezeka. Uzamusanga bwa bucuti bwavuye. Utakutana urafiki umevunjika. Ndio rero hariho igikomeza ubucuti. Sasa kuna kile ambacho kinatuma urafiki. Icyo gituma tumvise aya majambo ngaha. Ndio maana tumesikia maneno haya. Kwa kwanza kwerekana ibijyanye n'ubucuti, akitaka kuzungumza urafiki. Kuko icyigwa cyacu kivuga ko ubucuti buri hagati y'umwungere n'intama. Kwa kuwa funzo letu linasema urafiki uliokuwa kati ya mchungaji na kondoo ni ikibukomeza. Na kile ambacho kinatuma na imarika. Tutafika leo kwenye vitatu dushobora kukomeza ubucuti. Sasa tutajifunza mambo matatu yanayoonyesha urafiki huu hagati y'umwungere n'intama, kati ya kondoo na mchungaji. Haleluya. Amen. Hagati y'umwungere n'intama, kati ya kondoo na mchungaji. Yesu yavuze aya majambo, akizungumza maneno haya kubijyanye n'intama na kwa sababu ya kondoo n'umwungere na mchungaji. Cha mbere tutakwigako, cha kwanza tutazungumza kumenya, tutazungumza kujua neza ko wewe, tutajua kwa vizuri wewe uri intama, uko kondoo, Yesu nawe Kristo naye akamenya ko umwungere. Tunajua kwamba ni wewe umenye ko Kristo ari umwungere wawe, kwamba Kristo ni ukamenya ko uri intama, na kujua kwamba wewe ni kondoo, ukamenya neza na kujua vizuri. Inaweza kukomeza ubucuti hagati yawe na Yesu, itakuja kuimarisha mawasiliano yako na Kristo. Iyo ariko baravuga intama, wanasema kondoo, yakubaliwe ko turi intama. Nataka msijua siku nyinyi ni kondoo. Hivyo ni nini kama siku ya kudina? Sioni kwa kujitia kwenye hali ya kondoo. Yesu alikaribisha, lakini Yesu alikuwa akifunza. Kichani ni ntama, alikuwa akifunza kwa kondoo, kwa kuwazi ntama. Kwa kuwa wale wanajua kondoo. Yesu yatangurero. Yesu alikuwa akipanga, alikaribisha abantu. Alikuwa akifunza watu, yashobora kubigisha abantu, hakuweza kufundisha watu batazi alikarabugira. Hawezi kuelewa mambo ya Yesu. Iba kinga ari mubizi. Sasa akipata mambo ya mkulima, nuko aho hantu ni kwa kuwa mahali hapo bari bazi ibyo kubibagereze. Wanajua mambo ya ukulima. Iyo aciye mugani ntama, akipata kuba ya kondoo, n'ukuvuga abantu bagaborora kandi ntama. Ni kwa kuwa basi hiyo kuna mifugo. Yesu avuga y'amajambo. Na Yesu akasema maneno haya. Akasema kwa kweli nawaambia, kuna mtu atapitia kwenye njia ya kondoo, sasa huyo ni bandia, na kweli ni bandia, lakini anayepitia kwenye njia, sasa yeye ni mchungaji. Sasa anayechunga anamfungulia, anafungua njia, anaingia, anapofika kwenye ua, anaita kondoo zake. Tuko kwa neno linasema, kujua vizuri wewe kwamba uko kondoo. Na wakisema kondoo, wanasema kanisa. Wakisema mchungaji, wanasema Kristo. Sasa ukisikia kondoo, uone kanisa. Lakini sasa kanisa inafanya na wao na nini? Sisi kanisa wengine watu waliokuwa mbali. Sisi kanisa. Wanasifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tuli kumwe, tuko pamoja. Iyo hakuzi intama, wakisema kondoo, wiyumve kari wewe, si kwamba ni wewe, ari kwishengero. Lakini ni kanisa. Kuri umurongo wa gatatu, anakomteni wa tatu, aho hari icyo kigwa cyacu, na hapo ndipo papo kumenya ko wewe, kujua kwamba wewe uko kondoo, Kristo na watu. Kristo naye mchungaji. Kumenya neza, akijua vizuri, ndio lazima tukomeze ubucuti bwawe hamwe na Kristo. Wakatuma mawasiliano na kwa mazima atakubaho, ataishi wewe na kuzi, atajua vizuri wewe. Somo la Mungu. Acha tusome mstari huo. Umuteranyi w'irembo aramwungurira. Umuteranyi w'irembo aramwungurira. Yungurira wa mwungere, akafungulia mchungaji huo. Kandi intama zumvira ibyiwe. Ahamagara isiwe ntama amazina yazo akazituriza. Amen. Amaze kwinjira
kwinjira anapoingia ahamagariziwe anaita kondoo zake, nazo na hizo kubera zimuzi na kwa kuwa zinamfahamu zicaziza zinakuja kubera zihamagaye mu mazina. kwa kuwa ameziita kwenye majina. Nababwira akantu kamwe Nitaka niwaambie kitu kamoja byakumva yuko tutari intama. ili msikie kwamba sisi si kondoo. Burya Na sasa ibitungwa byose bimaze kubona kwa mifugo yote tuonyesha macho, intakizi hariho abakuze kera bamuriye sijui mimi kuna watu waliozaliwa mapema, mimi sijazaliwa. hari umuntu yoba yarigeze kumva intama bazihamagara mu mazina. Kuna yule ambaye amesikia kondoo akiziita kwa majina. Intama nyine zinamye hari umuntu yoba yarigeze kumva iwabo intama bazita amazina. Kuna yule ambaye amesikia kwamba kondoo akiziita kwa majina. Hapana, ibitungwa bingahe bihamagara mu mazina yabo? Ni mifugo ngapi wanaita majina? Inka, Ng'ombe, hamwe n'imbwa. Ibyo nibyo bibigusa. hayo mambo Nibyo zinanze. na mimi nafahamu Nibyo basanga bahamagara amazina bakazita na wanaita majina. ariko intama ntizigiye zitwa amazina Lakini kondoo haziitwi majina. zitwa intama. Zinaitwa Hanyuma majina. Yesu yavuze yuko amaze kwinjira Yesu aliposema kwamba ahamagariziwe mu mazina akiita kondoo zake kwa cyangwa majina, bagatekereza unasikia kwamba si kondoo bari zake. wowe na kera Unasikia kwamba ni wewe. igihe gituvi mu mazina. Ni sisi tunachukua kwa majina. Abaririmbyi bari baririmba bakabikora sinaha Kuna watu wamekuwa kwa sisi. ababo azohamagara amazina. Anasema ataita majina. Bityo byabo biraute Anaposikia jina lake anasema mkalia. nibyo mwambata kakaririmba Sasa tusaidia mkalimba. Ramasina, Asura Masina, Lutubiga Uzuri. sawa. Okay. Murakoze. Abihamagara rero mu mazina Akiita kwa majina. igende shingiro. Sisi kanisa. Abucuti rero Ana mawasiliano. ubucuti Watu mawasiliano. kuza gukomezwa Kuja kuimarishwa. n'ubwongereza n'ingamba Kwa kisi Biblia. ariko bisumungere ntabwo ari Kristo Tumetoka ni Kristo. niba mwungere ishengero Tumetoka kanisa. abandi koko Najua vizuri. ahamagaye gusa Akiita kwa kweli. ushobora kumutaha Anaweza akaelewa. ushobora kumenya Anaweza ikamfahamu. azohamagara amazina Ataita majina. ariko kandi nyamara guhamagara amazina Lakini sasa akiita majina. n'utumbi ryawe bizogenda gute Na usiposikia jina lako ariko niba ukomeza kumenya ko uri kumwe na Kristo lakini ukiendelea kujua kwamba kuna pamoja na Kristo. muri kumwe Uko pamoja. uzomenya neza Na utajua vizuri. yatekera Utajua vizuri bila mashaka. intama Kwa kuwa wewe ni nawe kondoo. mwungere Na yeye ni mchungaji. haleluya izomenya neza yatekera Na hiyo ujue vizuri bila kutia mashaka. azohamagara amazina Akaita majina. kandi tubigaho ukuri Na kama usikii jina lako utalia. ni ukuvuga ngo Na nikusema Kristo amaze guturutsa iziwe nka Kristo aliachilia kondoo zake. ariturukisha Akiziachilia. hari urukundo Kristo atanga mu ishengero Kuna upendo Kristo alitoa ndani ya kanisa. urengera guturutsa Alipokutika akajya kuachilia. runaka Anatuachia kwa mambo fulani. urukundo rwiwe Upendo wake. rurutera gutujana Anatuachilia tunaenda. kandi yatujanye Tena akituachilia. atureka Atuachili pekee. ariko yiteguye Anajiandalia. usome kurya murongo wa cumi na rimwe Ukisoma kwa mstari wa 11 aravuga ngo unasema ibyaba umwungere mchungaji mzuri, umwungere mwiza mchungaji mzuri yifuza anajiuza intama ziwe kuongoza. haleluya Amen. iki ni ikintu cyakorekana urukundo Hiki ndio watu tunaonyesha upendo. yesu akunda ishengero Yesu anapenda kanisa. amaze kuturondera Alipotutafuta akaturonga akatupata, yaratanze ubugingo bwiwe alitoa maisha yake kubwacu kwa sisi. haleluya na urukundo rero ayerekana Na upendo Yesu anaonyesha inako urukundo bwiza kuko tumere ni upendo anataka tumaze tuonyeshe dushobora gutaha kuko turi n'amazina na kuweza kuelewa kwamba sisi ni kondoo zake. hari amajambo amwe Kuna maneno mamoja abari mu gitabo cy'abanyefeso Pawulo yandika abanyefeso ni kama kwa kitabu cha igitabo Waefeso cya gatandatu mirongo 22 sura 5 mstari wa 22 ukareka
Ukristo. umubano wo mu rugo rw'abakristo Maisha wako yerekana abategetsi bakwiye kubana n'abagabo babo, wanaonyesha jinsi wazazi yerekana abagore bakwiye kubana n'abagore babo, wanaonyesha jinsi wabwana wanapaswa yerekana kuishi. abanyamaguru bakwiye kubana n'ababyeyi babo, Wanaonyesha jinsi watoto wanapaswa kuishi na wazazi. bakwiye kubana n'abana babo, Wanaonyesha jinsi watoto arerekana ukungene abakuru cyangwa abakozi wanapaswa kuonyesha jinsi wazee wa bakwiye kubana n'abashebuja, wanapaswa kuishi na watumishi wao. ukungene bashebuja bakwiye kubana n'abakozi Na babo. jinsi wa Yesu nashimwe cyane. Ariko icyo ugomba kugaragara lakini kile ni umurongo wa mirongo irindwi na gatanu, ni kwa mstari wa 20. aho Yesu yerekana ko umugabo akwiye gukunda umugore wenyine. Yesu anaonyesha kuwa ni Nk'uko Kristo yakunze ishengero kama jinsi Kristo alipenda kanisa akaryigura. na akajiuza. Haleluya! Urukundo rwa Kristo Upendo wa Kristo nirwo ruza kwerekana unakuja kuonesha imigenderanire cyangwa mawasiliano ubucuti au mawasiliano buri hagati urukundo akunda izo ntama, na upendo anapenda kondoo hizo, ariko nabyo dufite icyo tugomba gukora. lakini na sisi tunajua ambacho tunapaswa Zukuri kufanya. turazi ko turi intama. Na kwa kweli tunajua sisi ni kondoo. Yesu nashimwe. Bwana asifiwe. Reka tujye ku cya kabiri. Hata tuende cha pili. Icya kabiri cyashyira kurongorwa n'urukundo. Kwemera kurongorwa. Cha pili kinasema kukubali kuongozwa. Kwemera kurongorwa. Kukubali kuongozwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Amahoro. Tuko vizuri. Turimo turiga Tuko tunajifunza kuri ubu bucuti buri hagati y'umwungere n'intama. kwa haya mawasiliano yako katika mchungaji Ni na igikombe. kondoo. Na kile ambacho tumetuma na Icyo turegeje kile ambacho tunamaliza kwemera ilikuwa ni kukubali. kwemera ko ari intama, Kukubali kuwa ni kondoo. ko yamaze kwinjira mu isengero. Kwa kuwa ameingia kanisani. Iyo himbara Kristo, ibyo bihimbara Na hii Kristo inampendeza Kristo. bikamutuma Inatuma abasha kudukorera, anatuma na kufanyia. abasha kutujyana, Aweza akatubeba. akatujyana aho tugomba kujyana. Ariko twanashereye aho rero baturereye. Lakini yeye mahali ambapo ametuonesha. Ikindi cya kabiri, Na cha pili kwemera kurongorwa n'uwo mwungere. ni lazima tuongozwe na mchungaji Kuri uwo huyo. murongo wa kane adusomere Kwa mstari wa 4 muri tusome iki gice nyene cy'icumi. kwa sura hii ya 10. kandi iyo amaze guturutsa iziwe zose azica imbere zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Amen. Haravuze hati, Tulisema hivi iyi kandi yamaze gucurutsa iziwe na akiachilia kondoo zake azijya imbere anaenda mbele yazo nazo zikamukurikira. na Yesu zinamfuata. Kuko zizi ijwi ryiwe. Kwa kuwa zinafahamu sauti yake. Igituma aya majambo Umwami Imana yaturungikira Kwa sababu Mungu amubwire ko muri kamere y'umuntu ni kwa kuwa ndani ya asili ya wanadamu. umwana w'umuntu Kwa sababu ndani ya wanadamu ubuzima bwiwe bwose ndani ya maisha yake yote yasanzwe akunda kurongorwa. hapendi kuongozwa. Turi kumwe Tuko pamoja muri kamere y'umwana w'umuntu. ndani ya asili ya mwanadamu. Ndizera ko uri umwana w'umuntu. Tena ninajua wale wanadamu na mimi niko mwanadamu. Sawa? Muri kamere y'umwana w'umuntu. Ndani ya asili ya mwanadamu. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Hari abantu bamwe bariko barasinzira. Kuna watu tunaona wanasinzia. Bariko barasinzira n'ibitambo. Wanakuwa Kugira twumve ibintu byacu. hatusikie mambo yetu. Igituma umwami aduhamagarira Kwa kuwa kama anatuita kwemera kurongorwa kubali kuongozwa. nuko muri kamere y'umwana w'umuntu. Kwa kuwa ndani ya asili ya mwanadamu Kurongorwa cyane na kuongozwa hamna. umwana w'umuntu Kwa kuwa mwanadamu agomba kwirongora ibihe byose. anataka kujiongoza Umwana ndani ya w'umuntu kwa kuwa mwanadamu agomba kuba ashaka. anataka kwenda na nafasi Umwana w'umuntu mwanadamu muri kamere kiwe na ndani ya asili agomba yake kuba ashaka. anataka kufanya mambo yake. Benda turi kumwe. Ndugu zangu tuko Ndio pamoja. sisi. Aliyeyo au sio? Sawa? Ndio. Benda na wewe. Acha nipatie mfano wa Wewe unataka kupigwa maneno. acha utakia
kwa Iyo mwana yakoze amakosa wanadamu wakikosa ukamuhamagara na ukimwita ukamubwira inama na umpatia ushauri yafashe ingingo akishika hatua urabona ari byoroshye n'inkamati unaona ni mambo ya rahisi aho murokore asipokuwa kuwa hanze ndio tukianza ishengero byandiko na tuko tugana abantu bo hanze wabonye byoroha umuntu hetse kuri amakuru uliona ni rahisi kushauri mwanadamu awe byoroshye uliona ni mambo rahisi awe byapa uliona kwamba amekataa kandi hanyuma mtakakungiriza tena kushauri kwa na ije ndio tambende tunao hiyo ndio asili ya mwanadamu. Hicho kituma Ndio sababu Kristo anasema afanye kuturuta isiwe anawashiria kondoo hata kuna muongo anajitoa ndani ya achazichije anaenda mbele yake kaza zikamkuja Yesu zinamfuata kandi umuntu amaze gukizwa tena mtu akiokoka neza vizuri akembera gushika ku Yesu anakubali kufika kwa kiwango kurongorwa kwa kuongozwa niyo gasha mu Baroma hiyo neno tunasema katika kitabu cha Warumi kigao cha 18 mstari wa 13 sura 8 mstari wa 14 avuga ngo wanasema hivi wanaongozwa wanaongozwa na Roho wa Mungu wote ndio wana wa Mungu. Haleluya. Anaendelea kuongozwa Wanakubali kuongozwa Mungu wana mchungaji ndio wana wa Mungu. sababu abafuta mtunga Sio wanaokubali kama sisi. sababu sio wanaokubali kama Sio wasio kanisa. sababu ni sisi wasengere Sio waimbaji au waimbaji. ali sisi sengere kasi nini Si kanisa tu. ali ni watu Lakini ni wale watu. Haleluya. Amen. Barungu wanaongozwa wale kuongozwa Walikubali kuongozwa na mbegu na Roho wa Mungu. mbegu ya Kristo Na huyo Roho ni Kristo. ile Na nitaka nikwambie hao wanapaswa kufundisha namna. Kitabu kinasomeka kwa Zaburi. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Zaburi igice cyaho cya 23 guhera ku murongo wa mbere handitswe uhoraho niwe mwungeri wanjye sinzokena Endelea kwa mstari wa 4. anzagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye andongorera iruhande y'amazi adasuma aremesha umutima wanjye anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe mbere naho ntoca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu sinzogira ikibihinya kuko uri kumwe nanje amaboko yawe n'uburinzi bwawe byo bimpumuriza. Amen. Haleluya. Kristo aturuta intama ziwe Anaachilia kondoo zake. akazijana imbere Anaziongoza na mbele yake. yerekana ko afise urukundo Anaonyesha kuwa yeye ana upendo. icyo nacyo kigaragaza urukundo Hicho kinaonyesha picha upendo. rwa Kristo ku ishengero Wa Kristo kwa kanisa. kurongora iryo shengero Kuongoza kanisa hilo. ijambo ribatembera kurongorwa Sisi tunazungumza kwa tunasema n'uwo kuongoza. mwungere Kuongozwa na mchungaji. kigakomeza ubucuti Kwa kile ambacho kitatuma mawasiliano bemera kurongorwa kukubali kuongozewa. aha muri Zaburi Kwa Zaburi hii havuze ngo uhoraho tunasema niwe mwungere wanjye nasema Bwana ndiye mchungaji wangu. sinzokena Sitapungukiwa. azaza cyane cy'ubwatsi butotahaye Katika kwenye maji. arongorera impande y'amazi adasuma Ananiweka mahali ya aremesha umutima wanjye anafariji moyo wangu. anyobora mu nzira zo kugororoka Anaongoza kwenye njia za haki. izina ryiwe Kwa jina lake. mbere Na kuwa naho noca umwonga w'igitutu cy'urupfu hata nipite kwenye uvuli wa mauti sinzokena na sitaogopa, kuko uri kumwe nanjye kwa kuwa yeye yuko pamoja nami. inyobozo yawe n'uburinzi
Ndio ni Amen. Haleluya. Amen. Inyobozo yawe n'ubuhinzi bwawe nabyo bikomeye. Na fimbo lake hiyo inaniongoza. Mwumvise ko harimo kugongo. Umesikia kuwa kuna mwongere. Ana mchungaji mwingine. Hadi havuzwe wakati havuzwe muri tudo. Tena kwa mstari wale tunaona fimbo zina namna mbili. Inyobozo, fimbo hamwe n'ubuhinzi na gongo. Inyobozo hamwe n'ubuhinzi. Gongo na fimbo. Inyobozo y'intama na fimbo ya kondoo ni inkoni y'urukundo, ni kama upendo yo kugarura anakurudisha. Inkoni imeze gutya, ari fimbo inachikuja imose gutya inachikuja. Nukuvuga umwungere ni kusema mchungaji ingira matanda hakunze huwezi sema usishika apata ino anashika huku akatena akatwara wanapomkamejikuta iyo aturukishe isiwe na akiachilia kondoo zake inamtakomba kukata mtizi anakonda kitaka kukata kondoo kayamo ni ngoze kutana tumanje fimbo yetu akapata hizo sigara ashike kwenye shingo ya kondoo anatapeka anakomota anarudisha hiyo ndio koni hiyo nyobozo. Sasa hiyo ndio fimbo ikora mu ntama inatumika kwenye kondoo. Hiyo ni koni, hiyo ndio fimbo mwongere shema shenge wachungaji wa makanisa bakoresha wanaitumikisha bakunakoresha wanapenda kutumia hiyo koni na fimbo hiyo yashite uwo kishengero akakosha na ikifika kwa kiwango cha kuingia kifaa ni hawezi kamwacha ende bali tunashora kumkwenda wanaweza kumkwenda mchozizira wanamuonesha njia ya kurongo myiza au kwenye orodha nzuri akajaba unakuwa ruhi unakuwa pombe uwe nako gongo nayo ndio kukoresha kuja kuitiko gongo nayo inatumika kwa kupiga nyama piga nyama na zinakuja kuiba minyama hiyo ungea kituta na nyama wakati akiachia kwa ajinde anaenda mbele sikamukurikira angalia jinsi kama kuna minyama au ikoko kujira kama minyama hiyo tatapiga wewe na binadamu za chukuro hiyo akiona kondosha tunapiga mstari akijitugabe akisema kwanza anazihinda zaidi anaziachilia kiko anazitumele zizia anazionyesha orodha zima kutumele zizia akazichimbele akaziongoza. Haleluya. Akoresha tekauji akitumia gongo inashobora kubita ili aweze kupiga ibikoko aweze kupiga minyama yaje kusawina aweze kuja kuchukua minyama kuongeza shengero gongo ya mchungaji wa akoresha anatumia kukubita na kupiga ingia kono ni shengero kupiga minyama na kuja kwa kanisa jinsi ambayo ni shengero kuja kuadhimisha kanisa. Haleluya. Ndio swali. Hiyo tafsiri. Shengero nali kwa jinsi na nina. Kanisa hakuna mibaba yao. Haingiri Yesu. Haingiri Yesu. Haingia mwenendo bunge. Wachungaji akatoa kule sababu hii. Wanatumia gongo hili. Aliko kama na msaidie. Anakitaka nikombe. Gongo hili ni kutumia wewe. Nilitaka kutumia gongo ni inyobozo. Lakini fimbo ile kupunga. Imande yao. Ikugarukana mu rugo. Ikurudishe kwenye rugo. Yesu nashime sana. Tupende ya kuongozwa. Alikukubali kuongozwa. Kwa bunge. Kwa mtumaji huko. Au ndio hali ibada. Hapo ndipo pana kichwa si. Akishapoteleka kutoka kile kwa Yohana. Neno linaleta katika kitabu cha Yohana. Cha 13 Yohana 5:15. Tunawajua wakati mstari wa 4 kuna hali neza kwa kitabu vizuri. Chumi na 13 na 15 au 14 sawa. Okay, tunashora kwa soma hata tusome andika 13 andika 13 na 14. Hapo naona ya upungu anasema hakuna yule mwana akona upendo
kushinda umuntu yigura abakunzi mwanadamu anayetunza watu wake. Yesu akazungumza abakunzi akasema nini wapenzi wangu? 15 mstari wa 14 abakunzi banjye hiki ni mambo wapenzi wangu ukifanya mapenzi. Haleluya. Kuna abakunzi banjye Hiki wapenzi wangu ukiitika kuongozwa na muri shengero ryanjye hili kanisa kandi ni Kristo wanyu tena na mimi niko ukikubali kuongozwa kuna na abakunzi banjye. hiki ni wapenzi wangu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tuna abakunzi ba Sisi Kristo wapenzi wa Kristo nitwakoreza tugenda na tukifanya mapenzi yake. tuna abakunzi Sisi ni warafiki wa Kristo tukifanya mapenzi yake. nitwakoreza tugenda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tuna abakunzi bande Sisi ni warafiki ba wa Kristo. ariko hari icyo tugenda gukora Lakini kuna yale ambayo hatupasa nitwakoreza tugenda. ni Kristo kufanya Ni mapenzi yake. Kristo uzatuko turavuga Ni Kristo tunazungumza. nakukunda Aliyotaka kupenda. ingogire Tunataka kugaza kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Kristo turavuga Yesu anazungumza. tuna abakunzi Sisi ni warafiki wa Kristo nitwakoreza tugenda. na tukifanya mapenzi yake. Ibikurikira hanyuma Na yale yanafuata nyuma. icyo cyakoreza tugenda Tusipofanya mapenzi ya Kristo turabivuze ko nabyo turabivuze ko na ariko ntibivuze ngo muri abakunzi ba lakini neno nasema nyinyi ni wapenzi wako bakora ibyo bagera na kufanya au kutimiza mapenzi cyane yake. tugiye gutozera ngo Na cha mwisho tunaenda kumalizia ni kivuga ni hiki kinasema kumenya kumenya na Yesu kujua Yesu, kujuana na Yesu. Yesu ashimwe Bwana kumenya kujuana hamwe n'ukwemera kw'intama na kukubali kuwa ni hamwe kondoo n'ukwemera kurongora na kuitika kuongoza. sawa muzi na nyuguti Sasa najuana akuzi gute sasa Kristo anakujua mbega we muzi gute sasa wanajua Kristo ni nini, akuzi gute anakujua aje. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Uko nikoze twese turabake Na jinsi ilivyo sisi soka sote ni twebwe Wakristo, tuyitiri kwa Kristo kwa kuwa tuko kwa wiki ariko ijwi rize kuri wewe no mwishe hiki sauti iliyopita kwako na mimi. wewe Yesu akuzi Sasa Yesu anakujua aje. aho nyene yo aho cumi ngomba kwa 14 Na- na gatandatu cy'icumi Na hapo kwenye kitabu cha Yohana 10:14 Yohana igice cya 14 umurongo wa 14 gushaka 16 haranditswe ngo igihe umubwe mwiza ndazi izanjye n'izanjye zirazi nk'uko data azi nanjye nkamumenya kandi yigura intama zanjye kandi izindi intama zitari zo muri uru rugo nazo nyine yambwiye kuzishyire zizokumva ijwi ryanjye hazoba umutuku umwe n'umubwire umwe amen Yesu ashimwe sana Bwana asifiwe. Yesu aravuga ngo ni jewe mwungere izo ndazi zanje Na Yesu anasema mimi ni mchungaji wa kondoo n'izanje zirazi na kondoo zangu zinajua sauti yangu. ndazi izanje Ninajua zangu n'izanje zirazi na zangu zinanijua pia. turi ijambo rivuga kumenya Tuko kwenye neno nasema kujua. kandi by'ukuri Kristo arakuzi Tena kwa kweli Kristo anakufahamu kandi navyo arakuzifahamu na mimi ananifahamu pia. natwe turabizi uko Na tumuzi sisi tunajua turazi ko Kristo. mucunguzi Tunajua kwamba yeye ni Mungu. turazi ko ari byose Tunajua kwamba yeye ni yote. turazi ko ari umuzabibu Tunajua kwamba yeye ni mzabibu. turazi ko ari umwungere Tunajua kwamba yeye ni mchungaji. turazi ko ari umutari Tunajua kwamba yeye ni mwamba. yitwa amazina menshi cyane Anaitwa majina mengi sana. kandi yose meza meza Tena yote ni mazuri. ariko nawe arakuzi kugerera tuzi Lakini na yeye none anakufahamu. wowe akuzi Sasa wewe tena anakujuaje? ubona neza neza ko izantama asanzwe arongora Kwa zile kondoo na muri rya shengero arongoye kwa hiyo ile kanisa inaongozwa muri iryo shengero arongoye kanisa
kanisa niongoza. Ishengero Kristo anaongoza. Na kanisa Kristo anaongoza. Wewe ulimo. Sasa je, umo? Inashoboka. Inawezekana. Kwa wala time. Inawezekana umetupa mwelekeo. Alikumanya mwiza. Lakini huu ni muda mwafaka. Numanya mwiza. Huu ni muda mwafaka. Kama yana jambo Kristo yaguze. Wa kuangalia pamoja na kwa kitu Mungu ananijua na mimi nakufahamu. Tena najiuza kondoo zangu. Tena ninazingine kondoo na sio za ndani ya uo. Na sasa na Yesu ni vema niziongoze. Na Yesu zitafahamu sauti yangu. Tutakuwa mifugo mmoja. Tutakuwa minyama mmoja. Tutakuwa kundi. Tutakuwa kundi moja. Na mchungaji mmoja. Yesu anazungumza maneno haya. Alikuwa akisema kwenye hali ya kanisa. Akija akisema kwa Israeli. Yesu alipokuja duniani. Hakukuja kutafuta sisi. Yesu anajaa kuziwa. Alisema nende kwa mataifa. Alisema kwenye mataifa. Na msemi ndani wa Samaria. Lakini kwenda kwenye kondoo zilizopotea. Na ndiye nyumba ya Israeli. Yesu akasema. Akasema situtuma kwa wengine. Situtuma kwa kondoo zilizopotea. Si Israeli. Hizo ndizo amejua ya Bwana. Ile kondoo ni kama kwa kwa chini. Walisema hivi. Na zingine kondoo. Yesu alipasa kuzitambua. Ili ziongoze vizuri. Tutakuwa kundi moja. Na mchungaji mmoja. Haleluya. Amen. Fikabule kulimba indirimbo Acha tuimbe nyimbo hii. Kosha indirimbo y'abatakatifu munani zine. Acha tuombe tuimbe nyimbo ya Nawe ni hizi kitabu. au kikuwa na kitabu Yungu bila kufikiria. ufungue ili tuimbe pamoja. Alina munani.
tumesikia kwenye Zaburi ili yapea kuzana iko na kutoka na kueleza kusiye kwa ili kuja kwenye kundi sio mtu itakubabaze sio kupiga Oya, ngoma leo kumerukana lakini ya kurejesha utakutekeleza rejea ndugu yangu fahamu utazi unakaribishwa mimba uliga kama unakuwa kwa nani Yesu kuweza kiroho Yesu akubariki unayekuwa nani Yesu kuweza na wewe Yesu akubariki nani Yesu akuweza na Mungu akubariki kazi kweli karibu kazi karibu leo haishi ndio bakutana ujue kuna kile ambacho Yesu anataka kusema nawe kazi kweli utakutaka kumbishi kwa Mungu na hapo sasa utaanza kusikia maisha mapya tuliga habari zibatigera mbalishi Mungu tuko hapa na wengi wanaanza kazi kwa mtu yakoze na leo kwa asante jina la yeye Yesu kwanza muuse kugira makozi na tuendelee kukuja tumishi wako kwa kozi alikuwa wakumba haiwezekani utaka kusikia sasa alikuwa kumba Mungu kuna yale ambao wanataka kusikia lakini kwa kwa mbele unahitaji kuongozwa na lakini kwa mbele ya kwa unataka kusikia lakini kwa mbele ya kugani unataka kusikia mtakatifu akikuongelesha lakini kama tena ni mambo ya muhimu unakosa na hivyo asante ni jambo haya mambo ya ni jambo maarufu haya ni mambo ya muhimu ushobora kutazi kuemereka inawezekana ujue uzito alikigezo tabwa gani lakini ukianza kuongea umunezero kiana unasikia furaha kuongea na Kristo umunezero ugana wakumva unasikia furaha kusikia akisema uzomenya icy'ukuri utajua utasema Huyu huu ni muda mzuri uliona huu ni muda mzuri asante kwa nini umewasili acha tuongee acha tukaribishe acha tukaribishe asogee huko aendelee tunaenda kuomba kwa watu waliokuwa mbele lakini kwa kuwa neno la Mungu limezungumzwa kuna zingine kondoo haziko ndani ya kundi tena kondoo hiyo hii inawezekani wewe sasa njoo uingie kwenye ukumbi wa Bwana Yesu na usiseme tumeharakisha muda wako ni huu Roho Mtakatifu anazungumza na wewe atakufanya roho wako mkuu kubalia Roho Mtakatifu sasa na wewe uje kwa upesi Mfalme anahitaji kupokea kwenye kondoo zake wengine makuhani walikuwa wakipanda damu za kondoo ili wapase kuombea rehema Israeli lakini Kristo ametoa damu yake ya thamani ili kuokoa ulimwengu sasa Yesu anakuita ukuje kwenye kundi lake na muda huu wa kujipatanisha na Yesu na tunaenda kuomba kwa taifa hili nasi wazie kuwa panakuja mtu kupokea Yesu inawezekana wewe haujaokoka kwamba utie mkono juu tunaona Bwana wa Yesu anahitaji kupokea Kristo inawezekana ni kondoo hili kulipotea kwa neno la Mungu ilikuwa bado kuingia kwenye Yesu yavuze ngo zose kamero n'icenda n'icenda kwa kuwa Kristo amesema kitabu 19 aje kurondera imwe yazimiye lakini takuja kutafuta moja iliyopotea none rero tugiye gusenga kuri mushiki wacu na sasa tunaenda kuomba kwa binti huyu reka tugusabe udatinye usubire kwaya majambo hata tukuombe bila kusikia hofu kusema maneno haya kuko iyo nzira yo kwinjira mw'irembo ry'umwami Imana kwa kuwa hiyo njia inakupasa kuingia ili kwa ufalme wa Mungu uti mwami Yesu imbere yawe numvise kugira neza none ndaje nikubise imbere y'ibirenge byawe ndasabye imbabazi
byaha byose nakoze uhereye uyu munsi mpisemo kukwakira wewe Yesu umbere umwami umbere umukiza bisi yose sigaje ku isi umbe kugendana nawe hanagura ibyaha byanje byose unyemere umwana wawe mushasha urakoze kunyemeye kandi ibyo ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo wambambiwe ku musaraba amen. Nuko rero tugiye gusengera wizera umwami ukagira neza kandi ukagiye kukwakira mu ntama ziwe hanyuma ibyaha wahora ugenderamo ntiwongere kubigenderamo ukundi n'abagenzi mwabihuriramo ntiwongere kubabagire uhindure wabwire ko Yesu yaguhamagaye kugira abagenzi bo mu rusengero tugiye gusenga turohowe n'umuvugabutumwa wacu viongozi wa mahubiri wetu aduze ibiganza atapandisha mikono asengera abantu bose bari hano imbere akuombea watu walio kandi ishengero ryose duhaguruke sasa kanisa lote tukavuga uyu mwanya mwiza aho twebwe ariko aragendagenda kwa muda mwafaka Roho Mtakatifu uwo mwanya abarwayi bakohoka bagakira ndio muda wagonjwa wanaenda kuponyeshwa uwo mwanya ibyaha byananiranye bibavako ndio muda Yesu anaenda kuponya watu uwo sana mwanya twebwe agenda agakora ibikorwa bitangaje mu bantu bose bari hano ndio muda Roho Mtakatifu akitaka kwenda huko kuponya watu tudugije ibiganza tatu mwasigaye sasa sisi sote tukipandisha mikono umuvugabutumwa asengera abantu kandi twese dusengera na mhubiri akipandisha sauti akiombea kanisa uwo barwayi n'abaduze ikiganza kugira ngo umuvugabutumwa ace amusengera na mzaifu wa mwili atapata kupona. Data mu izina rya Yesu Kristo Baba, katika jina la Yesu turagushima tunakushukuru. iri jambo ryawe washyize mu mutima wanje Ndio neno hili ulitia ndani ya moyo wangu, rirashikiriye mu ishengero ryawe sasa imefika kwa kanisa lako. none abakuru n'abakobwa bawe Sasa wapigwa binti na wasichana turahagurutse tumesimama, duhagaze imbere yawe tunasimama mbele zako, imitima yacu irakuguruka mioyo yetu inafunguka. iri jambo ryo kugirana ubucuti nawe Na neno hili nasema tuwe na reka masikiano, rikwire muri twe acha liwe ndani yetu, rikwire mu ishengero acha liwe ndani ya kanisa. ubucuti bwacu nawe Urafiki wetu na yewe wewe Yesu ukomeye Yesu mwoimani. aba bantu baje imbere Sasa wale watu wamekuja mbele bari zako, bamaze kuza wamekuja bifuza ubwo bucuti wamechukua kama urafiki, bifuje kubukomeza wanataka uimarike. hari n'ababyigenga rya mbere Kuna wale ambao wamekuja kuwa yewe marafiki. Yesu mwiza Sasa Yesu mwema, ukomeze acha uimarike, amazina yawe acha majina yao uyamenye bose awendike, ubashe kubitahura acha waelewe, natwe tutahura ijwi ryawe ili tuelewe neno lako. nibavuga tukumve Akisuka nibavuga tusikie, tumenye ko ari makuru akisema uwe kama nisiye tunasema, turakanga imbere yo kutaza tunakataa izina ryawe katika jina la Yesu. iyo mbere Roho iyo hiyo, mbere ihumye roho hiyo ibe mu ishengero ryawe itoke ndani ya ibe kanisa, abakuba itoke ndani ibe ya watu, abakobwa bawe ariko ishengero ryawe ili kanisa ibe ritegera amaraba ibe ritegera amasera alikuwa ina izina ryawe ryera Yesu Kristo katika jina lako, ishengero ryawe acha kanisa lako, abahungu n'abakobwa wavulana reka